Ama sain like ha milo me sakla chuan a top dona milo comment don nia Dibora VL mangai ral te hi lunglei zo tlang zo noma a cheng khu sameka koshana chuan baptist koshana loy ani mizo idol ni tuma lunglei district ai owa zaima sakber po khan zaste thiam ti a hloin zaste comment po kha adong thakop mai aizola faust round nan zai po khan lena tlang dang ma se ti la kha aron sa kha la kha a thlo fu khop maya khala tang khan mi pui tam zok chuan kan mel hria chho than nga la ni kha Dibora VL mangai hi zailam panga lo mi khol lem lova kumsang ni som panga dei to po khan National Baptist Youth Conference Hallelujah Chorus ti la kha thiam tak main lo sa to reng ani kumsang ni som pare ta po khan acoustic night da fam kim lo na khovel ti la kha nal takin alo sa to po ka tin apa po hi charity ro concert atang khan zai thiam takani ti kan shebok ome kumsang ni som ni pakhat po khan Christmas la kan thleng le ta ti music video moi takin MDM official a kan hmu bok kha hei ba ka hianin Little Drummers Boy BACSS Advance Christmas sang ni som pakwa thiam takin beltlak pathian ni ti mangin mipuya lo oi to boka Dibora VL mangai hian pathian hla le leng zem hlai sakbi anei lem lawa asakop ve mai ani amin menga zamna ngai lawa ache zia adikina ze hlia hai hian ton hria tanga to zia tilang ani azai thiam mai pi lama hian apmel po hi ache ran lawa ama hian mi hip theina dan riak te hi anaya hei wang hianin mi tam tak po hian an lom in tran tu po anga tuna chon tate na ain ti siang na zan khan na zai i lo thlir ha le